Obrigado, amigo. Спасибо, друг. Queria parabenizar a equipe do Jetsul também, né? Также хотелось бы поздравить команду Жетсу. Grande trabalho do Biro, grande trabalho mesmo. Хорошая работа Биру. É um time que joga com muita mobilidade, vários passes, Команда играет очень мобильно, много передач отдает. vários jogadores cazaques fazendo um grande jogo. Большинство игроков, именно казахов, проводят хорошую игру. E a cada ano o futsal do Cazaquistão vem crescendo, né? И каждый год футзал Казахстана растет. Estou muito feliz com essa vitória de hoje. Очень рад сегодняшней победой. Ontem a gente fez um jogo ruim. Вчера очень плохую игру Achei провели. até que o empate foi um resultado justo. И ничья даже не тот результат. E agora foco 100% na Liga do Cazaquistão, né? Continuar trabalhando. Сейчас фокус 100% на чемпионат Казахстана. Para Продолжаем работать, a gente conseguir nossos objetivos. чтобы выполнить наши задачи. Muito feliz hoje que o nosso jogo de ataque funcionou, muitos gols, né? Очень рад, что игра в атаке сегодня у нас работала, много голов забили. Nosso adversário jogou muito tempo aí com o goleiro Linha. Наш вратарь, наш соперник много времени подключал вратаря, E isso deu essa quantidade de gols, né? и это дало такое большое количество голов в нашу пользу. Mas é isso, estou muito feliz. Вот так, очень рад. Sempre muito feliz com esse trabalho que a gente faz aqui. Всегда очень рад той работе, которую мы здесь делаем. Os nossos jogadores a cada dia ganhando. С каждым днем наши игроки выигрывают. E quando eu falo ganhar, eu falo sobre melhorar, né? Melhorar como pessoa, melhorar como И atleta. когда я говорю выигрывают, это улучшаются как люди, как спортсмены. E esse é meu legado, né? Isso é o que eu vou deixar aqui no Cazaquistão. И вот это наследство я хотел бы оставить в Казахстане. Não sei quanto tempo eu fico por aqui ainda, mas enquanto eu estiver aqui, esse vai ser o meu legado. Не знаю, сколько времени я буду здесь, но такие воспоминания Melhorar я as хотел бы pessoas, оставить. Улучшать melhorar os людей, atletas, улучшать спортсменов наших. fazer todo mundo melhorar. Esse é o grande objetivo. Самая главная задача – это улучшать всех.